Poštovani gledalci, Hristos Vaskrse. Imam veliko zadovoljstvo što je današnji moj gost iz Kanade, Srbin koji živi i radi u Kanadi. On je po vokaciji ekonomista, ali iz ljubavi prema novinarstvu bavi se novinarstvom već 4 decenije. Razgovarao je sa više od 2000 ljudi, osnivač je i urednik radiotelevizije Nijagara. U pitanju je gospodin Stevo Novaković. Gospodine Stevo, Hristos Vaskrse i dobro nam došli. Vajsinu Vaskrse, hvala na pozivu. Proučavajući vašu biografiju, pripremajući se za emisiju, prvo moram da kažem da ste vi napustili Krajinu tokom Oluje, potom ste boravili kratko u Banja Luci i onda odlazite u Kanadu. Sada kada se setite tih vaših početaka, koliko po vašem iskustvu i mišljenju čovjeku treba snage da započne nov život na novom kontinentu među novim ljudima? Jako mnogo snage. Znate, kada selite iz stana u stan, iz grada u grad, treba snage. A ovo je sa kontinenta na kontinent i to stanje u kojem se kompletan život promijeni. Preko noći. Jer ja sam danas bio urednik na radiju u Banja Luci, a sutra sam bio, slobodno mogu reći, polupismeni, nepoznati čovjek u tuđem svijetu. I ono što je mene u startu jako pogodilo, izgubio sam identitet. Jer mene nikad tamo u tim početcima niko nije pitao kako se ja zovem, nego samo phone number. Ukucam moj telefonski broj i dobije sve o meni na ekranu. To me je strašno smetalo, ali tako to je faza koju moraju svi proći. Da je lako, nije. I meni je, jako mi je krivo kada ljudi, recimo nakon godinu, 2, 3, dođu u posjetu starom kraju, pa se onda hvale kako je lijepo u tuđem svijetu, kako su se divno snašli i od prvog dana lažu sebe, a onda lažu ljude. Ne može čovjek u tuđem svijetu biti sretan. Šta god napravili da napravili, mi ćemo uvijek biti drugoligaši. Naša djeca, mi je žao naše djece koja su recimo na fakultetima jako dobri. Velika je borba da dobiju posao. Kad dobiju posao, oni moraju mnogo više da se trude da bi napredovali na tom poslu, nego recimo ona kome je deda rođen u Kanadi. Da. Tako da je vrlo teško i vrlo mnogo snage treba da bi se bar u tim prve recimo, kritične su prve 3 godine. Ja sam te 3 godine, ja sam jedino o čemu sam maštao sam da zaradim nešto para pa da se vratim. Međutim, nije bilo šanse da se vrati. Zašto? Zato što dijete mi se jako lijepo snalazilo od početka i on je bio jako zadovoljan s tim samim početcima. I kuću onda. I evo, 25 godina će biti sada u julu, kako sam tamo. Ali ste uspjeli da ostvarite svoju karijeru. Vi ste jedini čovjek koji je sa bivših jugoslovenskih prostora osnovao radio i televiziju. Da, to sam prije par godina sam malo googlao i mnogo ljudi sa ex-ju prostora ima ili radio ili televiziju u Kanadi i Americi. Da. Ja sam imao sreće da sam napravio i jedno i drugo i malo jesam ponosan, ali da se razumemo, nije taj moj radio najprije nastao 2006. Radio Nijagara. Nije to nastalo iz neke velike potrebe naših ljudi da imaju svoj radio i nisam ja bio Bogom dan da ja pravim sad radio. Hoću da vam kažem kako je nastala Radio Nijagara. Naravno, pa to nas i zanima, pošto smo nastala je iz medicinskih razloga. Ja sam te prvih 3-4 godine uništavao novo stvorene prijatelje oko sebe svojim pričama kako ću se ja vratiti, kako ja ne mogu tu živjeti u Kanadi. I onda je došao moj prijatelj iz mladosti, iz djetinjstva, Jovan Momić koji živi u Torontu i sluša on mene jednom, slušao me 2 puta i 3. put, veli, slušaj ti Novakoviću, veli, ovo neće dobro izaći. Što je one? Veli, pa ti primetiš da ti uništavaš sebe, veli, ti ne možeš tako dugo živjeti. A rekao, a što bi ja trebao, Jovane, u tuđoj zemlji?
Pa veli je da radiš ono što znaš i voliš. Mislio je na novinarstvo i on me pamti iz onih tamo vremena. Rekao Jovane, malo sam se ja raspitivao. A kako je organizirano tamo, recimo, neovisno da li se radi o Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, kako se prave mediji, radio konkretno. Rade se jednočasovne emisije sedmično. I zakupi se u studiju, dobije se svoj termin. Ja kad sam se zainteresovao, meni su ponudili nedjelju u 20 časova i cijena je bila $400 za taj sat vremena. Šta to znači? Znači ja mjesečno u startu sam u minusu $1.600 za 4 emisije. I sad treba naći reklama da se pokrije samo to. I onda sam ja od toga odustao, ali veli meni moj Jovan, veli nema ništa, veli od studija, veli internet je budućnost. Veli ti napravi emisiju, a veli ja ću sve ovo. I on je stvarno napravio website, ja napravio emisiju i onda je to jednostavno krenulo. Krenulo je ne onako kako sam ja očekivao. Šta sam ja očekivao? Moja ciljna grupa bila nova emigracija. Jer stara emigracija imala 4-5 svojih radiostanica u Torontu koje su meni bile motiv da i ja napravim, da im pokažem kako se to radi. Jer to su sve, uz dužno poštovanje, ljudi koji su u medijskom planu zaostali u razvoju. Ja nisam mogao vjerovati kad sam slušao tamo, pazite, 2000 i neke, njima su glavni izvođači muzike bili, neću sad spominjem ljude, braća Bajić i ta generacija. Da razumem. I onda rekao nešto se tu mora napraviti i očekivao sam, pošto po nekim mojim procjenama od Nijagare do Toronta u tome krugu od 100 km bilo je oko pola miliona ljudi sa EU prostora. I rekao, nek me sluša, 2% meni dovoljno. Dovoljno, da. Međutim, napravio sam grešku, pod navodnicima. U prvoj emisiji meni su gosti bili proslavljeni fudbaleri Dragoslav Šekularac i pokojni, nažalost, mladi umro Goran Bunjevčević, kapitan Crvene zvezde. I negdje treći dan Jovan Momić meni javlja, veli, morao sam ugasiti komentare na website-u, veli, zagušeno je, veli, ne može više stati. Koliko je to imalo odjeka. Onda sam se morao malo više posvetiti i pripremao sam stvarno te emisije. Bile su izuzetno slušane. Jovan mi je tvrdio da je 100 emisija sam napravio, to mi je bio cilj, da napravim 100 jednočasovnih emisija. Tvrdio mi je da je slušano preko 3 miliona puta. To je ipak, milion je velik bilo u čemu. Da. Tako da sam, s te strane sam ponosan jer bilo je naravno prognoza od dušebrižnika, ali on se gasi nakon mjesec dana. A evo, sad će biti punoletstvo radija, 18 godina, radio još uvijek radi. A tu je i televizija i koliko se sad sve to, kad pogledamo te ideje sa početka, razlikuje do danas? Sve je napredovalo nekako? Da, televizija je nastala 5 godina nakon radija i to, ja sam i normalno, sasvim normalno težiti više, televizija je viša i onda sam upoznao jednoga čovjeka sa Plitvica u Ontariju, jedan je od najjačih naših ljudi u biznisu stvarno, ali je ostao normalan čovjek. I radio sam mu neke reklame za ličke manifestacije što je on organizirao i pitao mene kao poslovan čovjek kakvi su mi planovi. Pa rekao Željko Prica se čovjek zove. Pa rekao Željko, plan je možda za godinu dana televizija, ali vidjet ćemo ako bude para. Prošla godina dana nema televizije, nema para i on mene ne zove, ovako ću vrtim po ovome televizoru ili tražim televiziju Nijagara, ali nema je. Pa nema želja, treba novaca. Pa slušaj, ja se u to ne razumijem. Kojim se novcima tu radi? Sad ja njemu pošteno kažem koliko mi treba, nisu tu bili nikakvi veliki novci za 2 kamerice, 2 foteljice, 1 televizor, mikrofon, šta ja znam. Ja sam mislio da je to puno skuplje, dobit ćeš u sredu, ček.
I stvarno sredovan ček i za 15 dana sam krenuo sa televizijom i evo. Da li vam pišu gledalci? Kakve su povratne informacije? Gde se sve slušate, gledate? Bilo je jako zanimljivo to kada smo krenuli sa Radio Nijagarom. Onda sam na toj kontrolnoj tabli sam mogao u svakom trenutku kontrolisati kome gdje sluša. I nakon, mislim, 50. emisije u 74 zemlje, što je meni bilo nepojmljivo. Sada je to smanjeno. Zašto? Zato što je velika konkurencija u moram to reći, bio sam se upoznao sa jednim čovjekom koji je bio oduševljen sa Radio Nijagarom, tim emisija što sam ja radio, a on je moj je vršnjak, ali je došao sa 5-6 godina iz Bosne i Hercegovine. I bio je oduševljen i ja bi tebe rado upoznao, rekao dođi u Nijagaru pa me upozna. I programer, ali onaj programer starog kova, on nije radio brzo, ali je radio temeljito. I on je, vjerovali ne, Radio Nijagara je prvi medij koji je emitovao program na YouTube-u. I tražili su, od YouTube tražio od njega da im otkrije kako. Nije im htio otkriti i mislim jedno 6 mjeseci da sam jedini ja na YouTube-u radio program. I tako da to mi je, naravno, vrlo jedna lijepa uspomena. Poslije to je došlo do ekspanzije, vidite sami, su milioni radio stanica i televizijskih stanica i zato ja sam zadovoljan, baš sam jučer pogledao 34 zemlje. Mada je, šta me iznenadilo? Iznenadilo me je prvih 5. Srbija je prva, to od početka, tu uvijek imam najviše. Očekivao sam da je Kanada druga, nije nego Hrvatska. Pošto ovi naši ljudi koji tamo žive, imam i Hrvata koji me slušaju jer ja sam u programu imao recimo Vedranu Rudan, Olivera Mlakara, nisam, što kaže, opterećen nacijom, ako neko zavređuje, ja ću ga pustiti. Tako da 34 zemlje je sasvim dovoljno. Moram da kažem, već ste spomenuli neka imena iz naših krajeva koja su vam, da kažem, tu imala svoj uticaj. Da li se vidite sa našim ljudima, kako to funkcioniše u Kanadi i kako lečite uopšte nostalgiju za svojim zavičajem? Družio sam se, bolje rečeno, zato što sam ja napustio Nijagaru, sada živim u Edmontonu, jer tamo mi je sin i njegova zaručnica, pa smo odlučili da se ipak spojimo, ali u 24 godine u Nijagari druženja su bile intenzivna. Zašto? Zato što Nijagara, ja usuđujem se reći, ima srpsko imanje, čija vrednost je procijenjena na $25 miliona. To je u najljepšem dijelu Nijagare. To je toliko lijepo uređeno. Ja sam recimo strašno, obožavao sam doći sam na to imanje, ali teško je jer uvijek neko bude. Ima crkva, ljetni paviljon, ima nova hala prije godinu i po dana za 450 ljudi, fenomenalna. Imaju 2 fudbalska terena, teren za boćanje, teren za odbojku, tenis, jedan fenomenalan ambijent. I onda smo se mi družili, ali velika druženja imaju 2 puta godišnje. To je Vidovdanski piknik, poznati nadaleko. Bio je godinama najveće okupljanje Srba i prijatelja u Sjevernoj Americi. Znalo je doći, vjerovali ne, po 30.000 ljudi. Vremenom je to naravno opao interes, sada kada bude 2-3 hiljade smatraju da je uspjeh. Drugi piknik je Kordunaški, on je za Svetog Iliju, bude isto 1000, nekada 2000 ljudi i to su ta velika naša druženja gdje vidi se onaj koga si zaželio da ga vidiš. A što se tiče vaše drugoga pitanja nostalgije, kako da vam kažem, nostalgije je sve manje. Evo konkretno, ja volim na primjerima, na mom primjeru. Ja sam sada bio na Kordunu, kod kuće, jer majka mi je umrla prije 6 mjeseci pa sam išao na grob. I sada u toj mojoj vojišnici nekada sam znao lično 70 ljudi na 1,5 kilometra, znači možda 20 kuća. Sada imaju 3 starije osobe. Ona je moj potok
kraj kuće. Bio je širok 3-4 metra. Bio je divan potočić. Na njega se nadovezivala livada gdje smo igrali kao djeca fudbal, uživali u djetinjstvu. A iza toje livade bila je šuma gdje smo se isto igrali. Sada, toga potočića nema, on je širok možda ovoliko. Ta livada je postala šuma, a ona šuma je postala prašuma. Onda, kad to pogledam, ne znam gdje sam. Nema više onoga moga. Onda je i sporna i priča o nostalgiji, nema ljudi, nema onoga što sam zapamtio. Ostalo je šta? Ostali su grobovi. Tužno. I sada kada sa neke udaljene tačke, sa distance posmatrate Srbe i ovdje situaciju u Srbiji, imali ste brojne intervjue sa našim ljudima, da li ste možda uočili šta je to što nas kao narod krasi? Da li imamo neku karakternu osobinu koju biste mogli da istaknete ili tamo ljude koje posmatrate kod vas u tuđini koji su ili na nekim pozicijama? Šta je to što nas krasi kao narod? Jako dobro pitanje, ali možda moj odgovor neće biti u skladu sa onim što vi očekujete. Da. Mislim da se mi precijenjujemo. Kad kažem mi, mislim tu čak na sve narode sa eksiju prostora. A što se konkretno nas tiče, ja sam u stvari Srbe upoznao tek kad sam otišao u tuđinu. I šta mogu reći? Mogu reći u odnosu na druge nacije, nema tu nekih velikih razlika. Sve nacije imaju jako sposobne i manje sposobne ljude. Isto kao i mi. Međutim, imamo dvije karakteristike koje nas razlikuju. Mi jako lažemo. I druga karakteristika, prilično smo umišljeni u svoju vrijednost bez pokrića. I to je ono što je mene, ja o tome recimo nisam razmišljao prije rata. Da li smo bili drugčiji, ja sad ne znam. Sada imao sam mnogo slučajeva da, konkretno kada dođem iz Kanade ovamo, pa se sretnem sa ljudima iz Kanade, pa smo u istom društvu i ja slušam što oni pričaju. I onda poslije kad se vratim u Kanadu, rekao, čovječe, što lažeš onako? Pa, ali, da njima bude ugodnije slušati. Rekao, ti lažeš sebe. A rekao, oni ti ne vjeruju. Pa kako znaš da ne vjeruju? Pa zato što im ja kažem istinu. Tako da ne mislim da smo lošiji od drugih, ali isto tako ne mislim baš da smo mnogo bolji. Da li je to razlog što nam mladi ljudi odlaze iz Srbije? Kako vi to komentarišete? Svedočimo da zaista mnogi obrazovani mladi ljudi nas napuštaju, odlaze na zapad. To je jako veliki problem. Problem je jer ja recimo dugo pamtim, imam godina, ovi naši prostori su uvijek imali jako dobar obrazovni sistem. Toliko dobar da u usporedbi sa Kanadom, to je strašno. Koliko tamo testirao sam našu djecu koja idu u srednju školu. Ne znaju nabrojiti 5 kontinenata. Ne znaju, jer ih niko ne uči. Tamo je u interesu. Tamo se zna ko će napredovati u životu, ko neće. I zato se tamo sa školstvom drugačije radi. Naša djeca su, pa čak možemo reći u startu, nekako pametna. I obrazovni sistem, ne znam detalje sad, govorimo o onome o ranije. Sad, sasvim normalno u nesređenim prilikama, a prilike su kod nas predugo nesređene od rata i u poslijeratnoj razgradnji, i u uvođenju svega onoga sa zapada što je kao dobro, a nije dobro, mladi nastoje pobjeći. U čemu je katastrofa? Katastrofa je u tome što je niko ne zadržava. Ja čak usudio bi se reći da vladajućim strukturama i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj naprosto odgovara
da mladi ljudi, školovani ljudi odu, jer oni nisu njihovo glasačko tijelo. Njima treba onaj ko će za njih dizati ruku. A to mlad, pametan, obrazovan čovjek ne znam baš da jeste. Ne znam, šta je još problem? Vidite vi na ulicama Beograda. Znači, ti mladi cvjetovi, školovani, odlaze, beru ih drugi, a vidite koga mi dobijamo. Svaka čast svim ljudima, ali ako vam ode fakultetski obrazovan čovjek, a dođe vam nepismen, polupismen, Da. to je problem. I bojim se da će biti sve izraženije. I kakav je vaš lični osjećaj? Kuda idemo kao narod i koliko smo dužni da svako od nas kao pojedinac utiče na svom mikroplanu, koliko može da se trudi, radi odgovorno i savjesno i da tako nekako svako daje svoj doprinos, ma gdje god se nalazio, da sačuvamo svoj identitet. Kako sačuvati identitet? To je vrlo kompleksno pitanje. Nekako uvriježeno mišljenje da će nama identitet sačuvati političari. Neće. Identitet se jedino može sačuvati u porodici. Ako moje dijete živi u inostranstvu i govori naš jezik, ako piše, ako zna šta je krsna slava, ako ode u crkvu da zapali svijeću pokojnicima koji su 1000 kilometara daleko iz porodice, ako ima poštovanje prema roditeljima, prema starijima, onda ima nade. Ali svjesni smo mi svega. Cilj krojača naših sudbina i novog svjetskog poretka je bio da se razbije porodica, da se razbije prijateljstvo. Nažalost, jako mnogo su uspjeli već do sada. Pogledajte, teško je naći porodicu koja živi na okupu. Svi su razbacani po cijelom svijetu. Teško je naći prijatelje koji se nisu pozavadili. To je upravo cilj. Time se gubi i identitet. Da li će se nešto tu promijeniti i kada i kako? Ja to ne znam. Dobro, to je tema za sebe koja zahtjeva više vremena i prostora. Meni zaista ostaje da vam zahvalim od srca što ste odvojili vaše dragocjeno vrijeme prilikom boravka ovdje u Srbiji, da dođete u naš studio i da podelite sa nama i sa našim gledaocima vaše iskustvo života i rada na Dalekom zapadu. I za kraj našeg razgovora, kako bi glasila vaša vaskršnja poruka svima koji nas prate? Znate šta, teško je sad neku novu poruku, jer ako s nečim mi smo vrlo bogati, to su poruke. Nažalost, realizacija tih poruka najčešće izostave. Moj jedan, recimo, životni moto je što ne želim sebi, ne želim drugome. Pa ljudi, probajte tako, možda sve bude bolje. Hvala vam od srca, gospodine Stevo, želim vam puno uspjeha. Dođite nam, uvek ste nam dobrodošli i radost je bila razgovarati sa vama. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo. A vama, poštovani gledaoci, hvala od srca na pažnji, ljubavi i strpljenju.